sula kapuen kita tahu ki kaya kan balik, kaya kan school dia, kaya kan tetap experience, kaya macam ni balik tu, mau nak cakap kak barang kila, asal membuat songke macam kasih pun, jangan lupa kara-kara, oh zaman-zaman nama cakap Jesus Christ dan Wia. Akan kalau buat ni Tuhan aramas kara-kara, soja akan lagi rapati sabun portleros aramasakan dan kamu cai sebenarnya cai lain macam-macam dan ia cai Wia tetap kamu cai semua Wia cai Wia latu cai kamu Jesus Christ kuburan ban kakau cai market house di tempat event talent kebiasaan dan chapter silo magtalbanin ko ba ng pumat chapter 5 limang uno sebuah kawin kung sila chapter silo magtalbanin ko ba ng pum yung silo kira kay mapit Lawrence Solang kira kay mapit atay papa kamuno na natay mumot sa lang o umut talban to be at that Relaw bayo and court kayo. Title nasa ninyo po, be wise about Christian ministry. Kawin kayo ba ang Paul kusayata ng relaw bayo. Kawin din kayo pagkailan ka marangki. Wiban na tayo papa dan pasangan kekatin mereka dan membuat sopan dan masih kalau sopan. Kalian merangki lagi baik. Dari ini bangsa di Thailand pakailah dan pilihan pun tulis huni sekian chapter 5 the 4 orang pertama dia, jadi dia pernah caipan merangkila cuma orang the tabakam Christian ministry. Jadi silu makasapal nan kiralang tayo kailan jangan way irubat Sansalatan nansikan may panay. Namun tayo bukan ako, tayo buwagi lang pasakan lapinincing kan lautla at chonchal may waiting patron highlighted ay wasabo makin paratan ng sikan. Bigtan ko kay red. Ari magara tayo ba sawas kita pasakan highlight. Dan ciptaan kalian punya sakeu, kerasilu me Paul kawiti kalian marang nila niya tayo Wia son papakai dan muonso mental tekau. Di patron white faithfulness. The steward. Kailan kawewe. Son papan kauno me patong Jesus Christ. Atay pusong Jesus. Naging kasalanan atay
Oyo kanita. And when we sort of known person Jesus, etato sort of known sansala, sort of known insala. Very. Kasampuan tayo, ang tama-taman na, ngayata na lang kauno. Kailenter mata-mata wame, pwede yang la mo sa mag NP, nan magpalik ayaw sa saipa na iban magumagit kay kamelele sang ni kaway den senior class. The one paron. Men, now we have chosen the song Papa. Kung men try kinaniki, will be try we are song Papa. Papa Aramasten. Papa come Jesus Christ. You may need Cassandra. Matay sulit patoy papai atay tatongan ang mat. Nang kawewen masawat kasaleng try residu. All mami tuan sebulan kanan korent araykin kating kaskasawi tatongan meeting. Sansan kung sindiko me reality sang when Chloe o kanina maileta ang kakonsingeta koron kayo. Pataki yan ni manan mumut sa mga korn armas palpasang ngayon. Nabi pato divide. Kahit naman nabi pato silu me tabiata ti sa kanila sikeng kato representan na bigat kayo na sikeng kay wala sa ulan o kakala sa mauran samba o kay wala sa ulan court aras makailan so kabalil Karaseng atay talk ng also to which so much to which papa o to which tempa sarong kaya Rinan kawawapan atay kan we are soon to talk a little bit with faithful steward. Kalian teman-teman kita situ, sansai na, sansikan. Kayu, kati. Nang repeated silu A, someone kati kayu on our. And I'm trying to we want to talk. Armas cekan ke kaskasawi. Opak toto ribbon humanity. Time for us experience right. Men's judgment, the katigin aramas, di mo po panawin ng Diyos. Kahit ay hindi makasama. Kariyaw, pain time. In Katiki atay mo. Namun pang wiyata mekot te kuso yang mekot. Amuri king pipitit ng mungyomi. Amay tanda wiyat. So kamuel kamakari mitikan. Ipin Katiki pen. Katiki mitikan kayo o Katiki pen ne. Driving, niya so much driving kapita ng mga saulang, may kasal kami.
simple, ye kasilu and kaway. Sansan na tuliang bukaya sa kasilu. The most important judgment is God's judgment. Talking kasampal kaya namas, oniyan sa American kaway. Talking wrong. Talking will katakan right of kasampal kaya wrong. Apna na tayo mata-mata. Aray kaway. Aray benew. Sudah kasampal sana. Sabi ng kaway. Kaway. Lekin ang walang tayo namas. Ayamin pan, ipanan tiya tayo tata. Ang tayo minsan sa wikila. O kaya sa tayo kailang tayo sa mantiya. Ang makita. Nasa kasoy. Kasoy ko pa na yun. Pwede tayo sa wik. Item account. Ye kating account. Tayo kasampal o aleta. Emotional. Yan sa tayo emotional. Kaya naman is makarapat sangka. Tayo isa. Yan na sa makik. Kasi sa kumawa sila. Iyi kamaray mo na po na tayo nila sa tayo na kuya sa kapalilip. At tayo naman count makasan. Tama sansa sa pagmamasan, ino tayo ang kawin. Ino tayo ang kawin. Yan ang second book. Balikaryaw ang kawin boy. Sansan ang reflected isu dari saksi. Ini batuan wine. Humbleness, the spectacle. Humbleness ye antara sutubin kaskatayo si humbleness. Ima Jesus patatin. Niyatai papa kauno, ima kayo kasama. Tandaan kacat may ukuran, kung talingin kasawin na, kirain ko maging appointi kasalita ay dala ko, aray katakan masan na bako, lekin korontuela iretan na puntaan anarkan ng pasantin ng ko. Pwede, ay naman suway, may mga kapatawang tribe, rather than tama Jesus patagan tayo doon. Kakapay na tayo. Ang tayo na isang natin. Man-manus. Kakapay na tayo. Pwede. Kamami. Nayik Prince. Kaya tayo buhay-buhay kamami. Tapo rin sa tayo court. Alita tayo focus. Tayo na nandito. Spectacle. Naging patron. Wayo mawiwagi. Mepot kapuriyan. Mepot kautiyan. Mepot me aramaskin mentilang o kanan. Axel and went wrong. Right common and wrong thing. We are the son and what don't pay or the count is someone in Christ. At doon wasako, pinagbaranti ilang saulankan aking kamakala sa Ramastika, kanan layo ang kaya aking pinagulong ng stadium masama ko po, open kamela sa
Karen, boleh buang orang Christ. Karen Karen Patuan. These are one spectacle. Karen spectacle में Jesus का सारे ट्रायल को लोगों ये architecture paint Melbourne Forest इस spectacle में ट्रायल पर Patuan बिरला सुईला कलियम पत्ता ट्रांसिट में पत्ता ट्रायल को मैं कहीं पटाई हूँ के हम मासो के सुई की पेन ट्रायल सॉन्ग Thailand, water, kesempat di bawah rairan spektakular. Nabantu ang Thailand kamel, Thailand masken kapwenti lang bawat pagkakri amoy, kapwenti aramaso, ang kasalan na pwini o Thailand water. Very Jesus. Jesus matral ka. Even trial man ka. Unya trial papa na motso kan. Trial kasalan no. Ama solaman pan kasawi at trial unya pat. Papa siwila ka. Ispectacle. Even Paul kawai me watapan kesempat intan sang rai mas kasoi untan kabar nan muat sama koros ani disoan matau so rep nan muat sama niat so biru muat so armas kokin kam paten koi kataron pa Jangan membuat nanan di bawah meleleh ayat apa-apa pun nanan di kerana bunga tuan. Nanti bukan berkata dia non. Mungkin kalau mai mau kesaksian, mai mau kesaksian. Ini sebenarnya apa? Ama usul pangyao afalio sudah cuenca ng usus naging kasinantado doon polisi ng kahit sa san mo tayo asipin mo pasaw natuan katpatan mo na kahit sa where you want so I told myself selfish and why I Harry, ni Thailand can we are so what the way we are what Paul karase aramas personal aramas silma pama kayo namor ki kan nagdalian po po sa klima namor ki kan ye rai kasali namate related to our ansuo pues isma wiayo mu ken 600 metrika sote ko court makati mu kom nepos area ya tuwa menta kaban suway ki mekot niyom meparos wia kisakiseo sa report related one area kamay litar kier son koros makumay kinanane kamay kabwela kamay wiala nanmar kay magkakaon ni aki so area Yapman kumail utang nanmar kay wesen lang kumail kakao wasao. Dito ka sa kuwan na
All Panawi is already for. Near right in Philippine, they mention Nanankin Way in Senate, they have home in the pathway. Melkoro Sangring County, the Parson and Kawai. Melkoro Sangring County. Chairman Kapawala in Sampao, Naginaso, Kapawala, the morning of Sola. Melkoro Sangring County, Melkoro Sangring County. The Mepan Nanakyo, Yala, Sobe Dina, Nachiakan Bombe, Nano Ran, County Ban Manpe, Supan Mot from London, and Wasap. About me, there was a door, Kissimmee, Canada, Korea, basically, Malabona, they ran Puipu, Isaac. Aramas Kankin, we are in Pete Aramas Yake with Christ. Akumail Aramas Lolokon in Christ. Pete Aramas Duwatake. Akumail Aramas Kelai. Pete Aramas Malke. Akumail Aramas Wow. Karnasa Son Papa Christ. We read so we don't come to the Kakaman, the Ishmael, County, Ishmael, Ishmael, the Park in the Network. As a young child, the right book, and then Nagarami, right book, what again is simply right again. Trying to do it, in town, Meron Forestman, Paul Community and Religion Church, the Sabihan Church, someone go away, or in Samba, or more in the trying to active to be like, no one do it to them, on top of the Samba, Kasilu and Kire Kasampal or Kawin Jan Papa Motso and then music is sometimes I'm going to listen bio with listen. I don't know why. Temperance. Lepin Masan Real Coach. Manuel Patkin and Masan Kawikot. The Kamarani Tay. The Paman. Mutan. In Tokapoke. Bruno also. The Atman Serena. And Kim Kanayan. Tamayakin Patuan. And Kim Katakin, right? One Kim Kasaleta. One Papaman. Anki. The Kapuapuapi. So in Damala. May Amisan and Fusan. Kawikan Fusarawi. May Tapao Kanan. All Kawiwan and written to Isaac Payo, Isaac Utma. Ngayon bukan Kawiwan when Isaac Su. All had founded the family. Founded the family. Don't make a Tarawi. One. Tarawi group. Name And bukan Kawiwan. Kalian when Isaac Su. Hey, onan sama mo sa
kayo rela payo. Isa payo o isa kima. Kung pan, patagay tayo lang ang ano. Yo, maganda lang. Eh, kung itis, Sige, bila. Sa word kung pagkanya, warakan eh. Sa isulong sila ng mataw eh. Kung kayo rela payo, isa payo o isa kima. Paul, kuya papan, sa ulang ng Corinto, sa ulang ng Christ, pwede, even tipi, kabara ko ang ride, o patake ang ride kung ang mawin sa ulang, o mawin marananan kung patay mawin Christ. Iwi ala, papan, Thailand kanayan, ya Thailand kan wine ride to. Thailand there in Sweden, China we are. Ikan Roma kaya armas in Sweden na. May makomor na pagod, may makomor na armas. Thailand papa na armaso ni Palengke. Members na uyawin rin na ramasa kwenta. Ilan ang moment sa ulan? Somewhere now. Kung we are agent, I can kung may mauutan, eleta rin, eleta kang Jesus Christ. Agent rin ko. At bilhin po, municipal Paul, we are example, the calm Alright. You may masamina, predicted is one of ways. Niyaso may pintatawti, Bini, and example, we are calm no momentation. Resulting Pekasalik. Utan katete and right. Maran Alisangi is a one of ways suman. Ime ipakikire mai kumailan kin alasangi. Imet carbon ay kataraway timati remai. Wai na isir kompaka mele o lalapot ren atay kam. Ime pan kataman kin kumay weaven mon kapren Christ Jesus. May kin weawea obil patpatan yung saulan kan wasaparos na mawagsak. Also the comparison ang katindi ang rin. Huwag kaya bumla ng kauno o yung patiki, lalapot, huwag na tao ng kauno. Kasi ito kasi. Kaya natin kumoro, kapara-par likili, niya rin. Yung rin kauno na sa plan, apaan na. Isawan matalagang kahit sa ulang ka, saan. Yakan pa na tayo na sosong palo magkaiso ka kang kumoro. Dahil sa mga Bakersan ay tayo na natake ang aramas ng second channel na kamo. Kung may access na kapuya pala na ng punta lagpot ka kamelan at minsan. At ito yung right. Kalau ni alasan o kasilu ang
sojo yang dapat sote solution right penyam hilim kok bukan kara it sama masa ni bukan hanya nama kontak pekin kapan selama so mana Thailand macam ni Thailand tu suai kita buat kita ni seorang mau ayam kesemuanya ni masa apa kapan kita ni semua absolut yang dapat berapa di penuh all ini answer lelah answer break dalam train kami bilang chapter chapter silu aman kalman make person na awariyaw aman chapter e wala awariyaw o chapter e wala awariyaw amat answer sa mala kay dunia na balik karyaw ng answer awak karyaw after na nagila chapter e tawag tamam ang limang kalman mo yan timekeeper ay nanakyan kasalanan niya na ansaw sa mga usuwan Taiwan break niansaw ng Taiwan kurba niya ibang kacama kas kulwat para kilimis ang lumaya